Kraksalo Kaisa Pandani Bisingtwi TTAADC CEM Purna Chandra Jamatia ni Yak Romwi Gomati ni Raio Amchaio Kwtal Sub-ZDO Office Inauguration Khlaijakha Manjakha TTAADC ni EM Runeil Debbara Khobwi Kubun Adongrok Kami amsini lukorong ni kokna wanshuki Gomati ni Raio Amchaio Kwtal Sub-ZDO Office Zakmani Ashlo Puilano Kwtal Sub-ZDO Office Biskango Snam Zakmani Bubagra ni Mangtongo Khombogai Param Yafarjakha Apni aglo ribbon card Khlaiye Kwtal Sub-ZDO Office Inauguration Khlaijakha TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia ni Yak Romwi Abaikan Inauguration Khlaimani Pandao Kok Sanani Thangai TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia Shaka ADC Hapang 5 years of Tamuk Laika Hine Shumu Dishamani Ashumung ni answer no onka or Shamung Homong Hane Joton Hambai Kulumbai Kya Atiniching Kila Subjonal ni building Kwtal Inauguration Khlaijakha O Inauguration Khlaimani Pandawo Chini Borong Ganang EM PWD Runeil Debbara Amchaio Kwtal Chini Zonal Chairman Joint Chairman Chini Panchai Moyalni Chini Social Activist of Amchaio Kwtal Executive Engineer JDO Joton Tini Oro Chung Program Hom Dodonke Chung Oro Program Khlaijakha Oro Chung Tini Pita Rawe Uston Open Khaimani Yagulo Nauguri Naimani Yagulo Chung Te Kaisa Jaga Program Khlailainai Khani Bangu Chini Oro Mohai Program Kri Chung Chanani Musugu Je Hastini Joto Lukurongno Je ADC 5 বছর Tipramotha 5 minute ma samung khaikha angke chung omo samung bai tini phunuro tini oro chini building Kwtal kahama tangjak omono promando nai je chung 5 বছর tama khaikha age chini ki lam chayo ADC ni kono institution establishment gere pheba chung Tipramotha power 5 mani yagulo Maharashtra ni netritwe Maharashtra ni guidance bai Maharashtra ni lama phunukmani bai chung tawangma chini Kila Amchaio infrastructure sanakha development omo tini kaisa subjonal office chudo building umoi basai tongya oro ni bisi ADC ni joto activity tangjanai ADC ni joto rang phainai ADC ni joto samung tangnai o samung bai Amchaini lukurok bobishodo thidango onek benefit mana tini baksa hoito omo building kholokjak building khologoi tuma khaine oro ang tuma manai hairohi oro tisai mane pheba ang sanai musugo Financial Chini ADC empowerment teibo khangke omoni bisingsi joto chini samung solena joto funding joto samung sole khangke elaka basiro upokarna inkang asu kok saya tani ke chini te kaise tini inauguration program tongo community hall baithago omoni sanani musugo je jara ADC 5 বছর Tipramotha tama khaikhahi oisun khaine rona tini o video ni bisingte jotono o building rok chini development ni samung rok phunu robai jadi hne Ashli Pandawa TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia no Karebo Manjakha EM Runeil Debbara Subjonal ni Chairman no Khobwi Kubun Adongrok Bureau Report Chini Khorang